2024 жыл қаңтардың 1. Дүниежүзі жаңа жылды қарсы алып, шаршап қалың ұйқыда жатқанда Ыстамбұл халқы көрікті шаһардың мысы мен абыройы мен мұндалаған мұнаралы мешіттерге таң намазына ерте жиналды. Ал артынша шәһидтерімізге рақым, Палестинаға қолдау, Израильге қарғыс деген ұранмен Галата көпіріне қарай бет алды. Бұл шеруді ұйымдастырушылар ұлттық ерік платформасының мүшелері. Түркия президенттің баласы Билал Ердоған бастаған бұл шерушілер әлемге не айтқысы келді? Күннен бұрын оянған ыстамбұлдықтар қандай мәселені көтерді? Барлығының жауабы осы видеода. Арнама жазылып, каналға қолдау білдіріңіз. Теңізден өзенге дейін азат Палестина дей отырып, бұдан да әділ бір болашақ мүмкін дей отырып, Ыстамбұлдың төрт бұрышынан қала тұрғындары Галата көпіріне қарай ағылып топ-топ боп келіп жатыр. الخيل تلقاني بهدم رمى الطاغوت وانزل على الجاني يابا بأرضي موت على الخيل تلقاني أهدم رمى الطاغوت وانزل على الجاني يابا Şu anda alanımıza Тура қазір алаңда 200-ге жуық қайық пен кемелер Газа үшін, адамзат үшін көпірдің оң жағы мен сол жағына жиналып тұр. جهادي دربي ويقيني راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني دربي ويقيني Шеруді ұйымдастырушылардың мәлімдемесінде Газадан қазан айынан бері келген хабарлар жараның үстіне жаңа жара шыққандай деп атап өтті. Мәлімдемеде қанішер Израильдің палестиналықтарды, соның ішінде әйелдер мен балаларды жоюға бағытталған шектен шыққан және қорқақ әрекетіне әлемнің қарсы тұрғанын атап көрсетті. Келесідей мәлімдемелер жасалды. Біз үкіметтік емес ұйымдар ретінде сәбилерді, балаларды, әйелдерді қырып жатқан Израильге қарсы бір сәтте үнсіз қалған жоқпыз, және үнсіз болмаймыз да. Әсіресе уақыт өткен сайын геноцид сұмдық қарқын алып, сандар статистикаға айнала бастады. Бұған қарсы үнсіз қалған әлемге қатаң ескерту жасағымыз келеді. Түркиядан бүкіл әлемге жылдың алғашқы хабарын жеткізу және Газадағы қырғынға тоқта деп айту үшін ғасыр шеруі мен жиналысын ұйымдастырып жатырмыз. ما علموا بإسلامي ما عرفوا ربي حميني ما علموا بإسلامي ما عرفوا ربي حميني çok yakın zamanda Жақында 12 ғана şehit 12 verdik. шәһидіміз жан Ama bizim тапсырды. şehidimiz Абырақ çok. біздің шәһидтарымыз Bu өте topraklar көп. Бұл топрақ Малазгерт beri, шайқасынан her бері zaman шәһидтардың şehit қанымен kanıyla суарылған sulanmış қасиетті kutsal топрақ. topraklar. Иә, бәріміз Evet, бірге hep beraber қайталайық. şehitler Şehitler ölmez, otan ölmez, bölünmez. vatan bölünmez. Bütün Бүкіл İstanbul duysun, естісін. bütün dünya Бүкіл әлем duysun. естісін. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Қазір Şimdi hep барлығымыз beraber бірге şehitlerimiz шәһидтеріміз için үшін birer Fatiha Фатиха okuyalım. оқиық. Газадағы, Түркиядағы, дүниенің төрт бұрышындағы барлық шәһидтер үшін Әл-Фатиха. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe Evet. Aya Sofya meşitinden gelген онмыңдарды қарсалайық. Süleymaniye'den gelgen onmыңдарды қарсалайық. 10 binleri karşılayalım. Tekbir! anladım artık Uhud ve Bedir ve ümit sevda şehadet nedir?
Gazadan kelip öyle жатқан görüntüler geliyor ki көріністерден artık көз жасымыз göz құрғады. pınarlarımız kurudu. İzlemeye içimiz vermiyor, el vermiyor. Ama oradaki Müslüman kardeşlerimiz bu olayları her gün canlı yaşıyor. Hastaneler Aurуханалар bombalanıyor. бомбалануда, Okullar мектептер бомбалануда, Çocuklar, балалар, anneler, аналар, siviller, азаматтар мен yaşlılar öldürülüyor. қарт Ve кісілер İstanbul, өлтіріліп жатыр. bugün Және bu Istanbul zulme бұл durdurmak зұлымға için, қарсы тоқта safını деу belli үшін, etmek için өзінің тарапын Galata анық Köprüsü'nü білдіру göğüs үшін dolduruyor. Галата көпіріне Haydi жиналып жатыр. İstanbul, Ал haydi Istanbul keza, тағы да бір рет теңізден өзенге дейін азат Палестина. Güzelsin Filistin, acımın onuru. Böyle gitme, gitme böyle, ruhumun ruhu. Denize özgür Filistin. İstanbul үшін бұл тарихи бір күн. 100 yıl sonra 100 жылдан соң махаббат пен тәкбір. Tekbir! İstanbul ayağa kalksın. Aşk ile tekbir! Ayasofya'dan gelenleri güzel karşılayalım. Şevk ile tekbir! Duysun sesimizi dünya. Gazze'deki mazlumlar duysun. İnsanlık vicdanı ölmedi. 2024'ün ilk mesajı. Vicdanlar ölmedi. İstanbul ayakta. Aşk ile tekbir. İstanbul'дың жүздеген мешіттерінен мұсылмандар ағылып келіп жатыр. Осы сионистердің үрейі осы. Таңертең намазға тұрған мұсылмандар. Tekbir! Şevkine tekbir! Fatih aşkına tekbir! Şehitler aşkına tekbir! Hep beraber! Tekbir!
Başkanımız Sayın İbrahim Beşinci. Buyurunuz değerli başkanım. Аса мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймын. Değerli anneler, Құрметті аналар, әкелер, evlatlar, балалар. çok Өте anlamlı мағыналы bir бір için әрекет үшін yılın жылдың ilk ең gününde алғашқы күнінде Галатада bir araya жиналдық. geldik. Ең алдымен шәһидтерімізді мейіріммен еске аламын. Rahmetle alıyorum. Батыр Cesur ve Палестинаны, Filistin, батыр және cesur ve жазықсыз Палестина mazlum Filistin халқын halkını шын tüm жүрегіммен benliğimle сәлем жолдаймын. selamlıyorum. Aziz Қымбатты milletimizin мемлекетіміздің başı sağ қайғысына olsun. ортақпыз. Rabbim bu acıları Бұндай bizlere қасіретті vermesin. Алла бізге бермесін. Bir üzüntünün Biz kaygının zarı haykırışı үшін için жиналған жоқпыз. toplanmadık biz. Bir Бір davayı істі еске түсіреміз деп те hatırlatmak жиналмадық. için de toplanmadık. Biz Біз şimdi қазір burada осы жерде verdiğimiz sözü, берген сөзімізді, ettiğimiz қабылдаған yemini антымызды bilsinler ki бізге қарап ары bundan қарай sonra жасайтын edeceklerini әрекеттерін ona göre білсін деп etsinler diye жиналдық. toplandık. Asil ve soylu Aşığımızda öfkemizi естеріне түсіру үшін hatırlatmak жиналдық. için toplandık. Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Eren Bülbül'ü, Kudüs'te Құдыста ölen her қайтыс bir болған әрбір kardeşimizi бауырымызды ұмытқан unutmadık, жоқпыз. unutmuyoruz, Ұмытпаймыз. unutmayacağız, Біз ұмытпаймыз, unutturmayacağız. ұмыттырмаймыз. يابا عزيز الراس أنزل مياديني كل العدا الأنجاز 12 şehidimizi 12 шахидімізді asla ешқашан unutmayacağız. ұмытпаймыз. Çünkü onlar Себебі олар біздің aramızdalar. Şimdi sizden Қазір араларыңызда bir кімнің yoklama бар yapmak жоғын istiyorum. анықтағым келеді. Abdülkadir Abdülkadir Yan Yan осында burada ма? mı? Güzel, yakışıklı, iyi huylu kardeşim Ahmet Arslan burada mı? Cesur yürekli kardeşim Cebrail Dündar burada mı? Çok değerli kardeşim, annesine merhametli, babasına merhametli Semih Yılmaz kardeşim burada mı? Gönlü bayrak için sonsuz atan kardeşim Kemal Aslan burada mı? Enis Budak burada mı? Ramazan Günay burada mı? Mehmet Serinkan burada mı? Çağatay Erenoğlu burada mı? Yasin Karaca burada mı? Emre Taşkın burada mı? İsmail Yazıcı burada mı? Allah sizden Allah razı сіздерге olsun. разы болсын. Hepsi Бүгін барлығы bugün осында burada арамызда. aramızdalar. Біздің бір мәселеміз бар. Біздің мәселеміз барлық нәсілдерді бір нәсіл деп қарайтын ислами адамгершілігіміз бар. Бір тамшы мұнайды, бір тамшы қаннан қымбат көрген менталитке қарсы бостандық пен әділеттігіміз бар. Өзінен үлкен бомбалардың астында қалған жазықсыз баласының денесін пакетке біртіндеп жинаған жазықсыз әкенің, үйінен, ошағынан, бүкіл отбасынан айырылған, шарасыз қалған ананың ары мен абырой мәселесі бар. Уақыт тоқтамайды, күндер өтіп жатыр. Уақыт ұстатпай тұр. Бірақ жүрегімізді ауыртқан қиындықтар тоқтамай тұр. Алла көріп тұр, бұл қиындықтар біздің қиындықтар. Шахид болған әрбір батыр бізбіз. Палестинада жоғалған әрбір жан біздің жанымыз. Бұл топырақ, бұл теңіз, бұл байрақ біздікі. Тарихқа сыймаған дастандар біздікі. Түркіліктің тағдыры көкірегінде жазылған. Жүрекпенен жеңіп алған бұл отан біздікі. Vatan uğruna
отаны үшін şehit şəhid olmuş болған tüm барлық şehitlerimiz şəhidlərimizə için Əl-Fatiha. birer Fatiha rica ediyoruz sizlerden lütfen. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Nehirden denize özgür Filistin. Kanımız, canımız feda olsun Aksa'ya. İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de şehit tahtında eserini dinleyeceğiz ve huzurlarınızda Ömer Karaoğlu, buyurunuz lütfen. Çocukların ahı yerde kalmasın. Artık bu ateş yaksın dünyayı. Gazze'li yiğitlere, Siyonist zulme direnenlere, kahramanlara binlerce selam olsun. Yüreği Gazze ile beraber atan, mazlumlarla beraber duran, siz değerli dostlara, İstanbullulara selam olsun. Şimdi de konuşmayı Қазір yapmak алаңда üzere сөз сөйлеуге ұлттық Milli берік İrade платформасының Platformu атынан adına Tuğba Türk жоғары Yüksek консультативтік İstişare Kurulu кеңесінің üyesi мүшесі Sayın құрметті Necmettin Bilal Necmettin Bilal Erdoğan'ı Erdoğan'ды huzurlarınıza davet шақырамын. ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Çok değerli Аса қымбатты İstanbullular, İstanbuldықтар. Алланың hepinizi сәлемімен сіздерге Allah'ın сәлем жолдаймын. selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. 7 7 қазанда Ekim'de İsrail Naziliği İsrailдің фашистік tarihin en әрекеті kanlı тарихтағы ең katliamlarından bir қанды tanesine başladı. қасиетін бастады. Her gün Әр yüzlerce күн сайын masumu, her жазықсыздарды, gün әр yüzlerce күн сайын çocuğu балаларды өлтірді. katletti. Onlarca Ондаған yıldır жылдар olduğu бойы gibi жасағанындай Filistin Палестина topraklarındaki топырағындағы kardeşlerimizin бауырларымыздың haklarını gasp құқықтарын etmeye, таптауды, canlarını, жандары мен mallarını малдарынан almaya айыруды yeni bir жаңаша boyutta devam қарқынмен etti. жалғастырды. Ve dünya Әлем buna бұған seyirci куә kaldı. болды. Biz bu sabah Біз осы Yılın таңда, ilk gününün жылдың ең sabahında алғашқы таңында İstanbul'dan Istanbul'dan bütün бүкіл әлемге dünyaya haykırmak айғайлап istiyoruz. айтамыз. 12 12 şehidimizi de şəhidімізді де, Filistin'de olup Палестинада bitenleri болып de жатқан жайларды да takip eden қадағалап жүрген, uyumayan, ұйықтамаған, ояу, uyanık бұқара yığınlar olarak ретінде bütün dünyaya бүкіл haykırmak әлемге istiyoruz. айғайлағымыз келеді. Biz Біз bu olup болып жатқан bitenlere жайттарға бейжай kayıtsız қарай kalamayız. алмаймыз. Biz Біз Türkiye'nin terörle Түркияның mücadelesinde терроризммен verdiği күрес кезінде şehitlerin de жоғалтқан шәһидтерін де, Filistin'de düşen Палестинада қаза şehitlerin de, тапқан шәһидтердің де, orada сол öldürülen жерде çocukların өлтірілген da, балалардың да, katillerinin aynı өлтірушілердің odaklar бір olduğunu одақ екенін biliyoruz. білеміз. Ve biz Және біз Bunlara бұларға kayıtsız бейжай kalmayacağımıza, қарамайтынымызды, bütün бүкіл dünyaya әлемге әділеттілік пен hakkı, адамзаттың adaleti құқы туралы haykırmaya айғайлап devam айтатынымызды, edeceğimize жалғастыратынымызға söz veriyoruz. уәде береміз. Bizler Біз kayıtsız бейжай kalamayız. қалмаймыз. Çünkü Себебі
Kudüs Құддус bizim біздің ilk kıblemiz. алғашқы қыбламыз. Çünkü Себебі Mescid-i Әл-Ақса Aksa мешіті bizim біздің kutlu қасиетті mabedimiz. ғибадатханамыз. bizler Biz beyjay kayıtsız kalmayız. kalamayız. Çünkü Себебі Hazreti Әзіреті Омардан Ömer'den Selahaddin Салахаддин Eyyubi'ye, Аюбиге дейін, Yavuz Sultan Явuz Selim'e Сұлтан kadar Селимге дейін. bizden önce Себебі gelen бізден бұрын келген ecdadımız ата бабамız bu бұл toprakları топырақтарды şehit шәһид kanlarıyla қанымен sulamıştır. суарды. Ve bu Және бұл topraklarda топырақта үш üç діннің dinin өкілдерінің mensuplarının da huzur тыныштық ve пен barış бейбітшілікте içerisinde өмір сүруін yaşamalarını қамтамасыз етті. temin etmişlerdir. Біз Bizler бейжай қала алмаймыз. Kayıtsız kalamayız. Çünkü Себебі Topraklarımız жерімізге көзі üzerinde түскендердің, gözü olanlar arz-ı mevut safsatalarıyla milyonların миллиондардың kanına girenlerin қанын gözlerini ағызғандардың çıkarmak көзін için құрту үшін. bizler Біздер kayıtsız бейжай kalamayız. қала алмаймыз. Bizler kayıtsız Біз бейжай kalamayız. қала алмаймыз. Çünkü Себебі verdiğimiz en жақында son ғана жан 12 şehitten тапсырған 12 önce шехид пен gelen on оларға binlerce дейін şehidimizin de қайтыс болған 10 katilleri мыңдаған aynı olduğu шехидтердің için өлімінің kayıtsız kalamayız. себепкері бір болғаны үшін бейжай қалмаймыз. Biz Біз yılın ilk жылдың gününün бірінші sabahında күнінің tаңында İstanbul'da Стамбулда Galata Галата көпірінде Köprüsü'nde 100 yüz binler мыңдағандар. biliyoruz ki Біз білеміз, terörle mücadelede лаңкестікпен yıllar күресте boyunca қайтыс болған verdiğimiz шәһидтеріміздің өлімінің şehitlerimizin себепкері katillerinin болғандарды білеміз. kim olduğunu biliyoruz. Filistin Палестинадағы soykırımına адам өлтіруге sebep olanların себеп болғандардың ve біздің şehitlerimizin 12 katillerinin шәһидтің де aynı olduğunu өліміне bizler biliyoruz. себепкер екенін біз білеміз. Bizler biliyoruz ki Біз білеміз, ancak тек birlik бірлігіміз olduğumuzda болғанда ғана bu zulümlere бұл karşı зұлымдарға durmak için қарсы güçlü тұру үшін olabiliriz. күшті боламыз. Bizler Біздерді Bizi fırkalara секталарға bölmek бөлгісі isteyenlerin келетіндердің asıl шын dertlerini дертін biliyoruz. білеміз. bizler Біздер Медиада бұқаралық ақпарат суни gündemler құралдарында жасанды oluşturup күн тәртібін bizi жасап бізді ayrıştırmaya жікке çalışanların, бөлуге тырысатындардың, Filistin davasını Палестина sulandırmaya мәселесінің çalışanların өзектілігін жоюға Amerika'nın ve İsrail'in тырысатындардың etki ajanları Америка мен olduğunu biliyoruz. Израильдің ықпал етуші күштер Bizler екенін білеміз. Біз Mülteci босқындарға düşmanlığını қарсы körüklemeye дұшпанды çalışanların da тудырғандардың kimler да olduğunu кімдер biliyoruz. екенін білеміз. Ve bizler Және біз Biliyoruz. білеміз, Cumhurbaşkanımızın президентіміздің liderliğinde басшылығымен Ая Ayasofya'nın Софияның prangalarının бұғауларының бұзылуы kırılması Құддыстағы Kudüs'ün Әл-Ақса Mescid-i Aksa'nın мешітінің özgürlüğünün бостандығына ilk жасалған adımıdır. Bizler алғашқы bunu da қадам. biliyoruz. Ve Және bizler біз bir бір sabah күні karanlıktan aydınlık қараңғылыққа gelsin жарық diye түссін bu деп sabah осы burada таңда toplanan осы жерде bizler жиналған біз söz veriyoruz. сөз береміз. Filistin'in bizler Палестинаның біз için үшін önemini, маңыздылығы kıymetini, мен қымбаттылығын, tarihini, тарихы değerini мен құндылығының қадірін білуге, öğreneceğimize, çocuklarımıza ve балаларымызға bizden және sonra бізден кейін gelenlere келетіндерге aktaracağımıza ve айтып öğreteceğimize беретінімізді және söz veriyoruz. үйрететінімізге сөз береміз. bizler Біз Amerika'nın артында arkasında Америка тұрған durduğu сионистік тәртіпке Siyonist қарсы düzene karşı бірлігімізді қамтамасыз birliğimizi етуге, sağlayacağımıza, бірлігімізді birliğimizi күшейтетінімізге сөз pekiştireceğimize береміз. söz veriyoruz. Boykota devam Бойкотты edeceğimize söz жалғастыратынымызға veriyoruz. сөз береміз. İstanbul, Стамбул boykota devam бойкотты edeceğimize söz veriyor жалғастыратынымызға muyuz? сөз береміз бе? Бұл Bu іс iş атысты ateşkesle тоқтатумен bitmeyecek. бітпейді. Filistin davası Палестина ісі sürdüğü жалғасқан müddetçe сайын өмірімізде hayatımızda бойкотқа boykota yer жол açacağız. береміз. Elimizden Қолымыздан geleni келгеннің yapacağız барын ki жасаймыз. bu sermaye Bu kapital sahipleri üyelerinin tizesi ayağını bulunsun. denk alsınlar. Söz Söz veremiz veriyor mi? muyuz? Ve bizler Және біз ең En мықты büyük қаруымыз, silahımız, дұғамызбен басқалары başkaları оянған uyanırken, кезде, sabahları таңертең оянғанымызда, uyanacağımıza және ve ең мықты en büyük қаруымыз silahımız дұғамызбен doğamızı kuşanıp қаруланып, zulmetten жамандықты aydınlığa жақсылық çıkmak için dua жеңу үшін edeceğimize дұға жасайтынымызға söz сөз veriyoruz. береміз. Söz Сөз veriyor береміз muyuz? бе? O zaman Олай болса, inşallah бұйырса bu бұл күресімізді dualarımızla дұғамызбен бірге алып taşlandıracağız. жүреміз. Bu
Бұл жаңа жылдың алғашқы күнінің алғашқы таңында. Бұл құтты қаланың әдемі адамдары. Мешіттерді толтырып, дұғаларын жасап, осында жиналған әдемі адамдар. Осы жерден жолымызды нұрландырған барлық құтты шәһидтерімізге сәлем болсын. Selam olsun. Selam olsun. Allah'a emanet olun. Аллаға Sağ аманат olun, var еттім. olun. Бар болыңыз, сау болыңыз. Şimdi de Қазір konuşmalarını yapmak сөз üzere сөйлеу кезегі Filistin Палестинаның Büyükelçisi Sayın Түркиядағы Faik елшісі Mustafa'yı kürsüye davet құрметті ediyorum. Фаят Мұстафаға Buyurunuz сөз lütfen. беріледі. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد البشر أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Son peygamberimize ve bütün insanlığın Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. يقول الله تعالى في كتابه العزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Құранда айтылғандай, зұлымға қарсы соғысқан тарап әрқашанда жеңіске يا жетеді. أبناء إسطنبول البطلة Ey İstanbul evlatları. İstanbul يا balaları, أبناء الشعب التركي العظيم Ey insan ve Türk milletinin evlatları. Türk memleketінің الذين balалары. زحفتم منذ ساعات فجر هذا اليوم Ve bir günün Бүгін erken ерте sabahlarından таңнан yürüyüşe шеруге yürüdünüz. шықтыңыз. لتعلنوها صرخة مدوية في وجه الظلم والإجرام والقتل. Ve bütün Және бүкіл katliamlara karşı ve қанішерлерге, bütün zulümlara зұлымдарға karşı өз bildirdiğiniz көзқарасыңызды tavrınızı. білдірдіңіз. سلام عليكم من غزة. Gazze'den size selam olsun. غزة Gazadan هاشم sizге сәлем الصابرة жолдаймыз. الصامدة الشامخة. Gururlu ve dik duran Мақтауға лайық Gazze'de. және тік سلام тұрған عليكم من خان Газадан, يونس ورفح ودير البلح. Derel Balah'tan ve Gan Дерел Yunus'tan Балах sizlere елді selam мекенінен olsun. من сіздерге جباليا сәлем жолдаймыз. والانصراط والشاطئ ومن كل مدينة وبلدة ومخيم في قطاع غزة. Nusayre'den ve Cebaliye'den ve her köyden ve bütün Барлық kasabalardan елді sizlere selam мекендерден olsun. сіздерге سلام сәлем. عليكم من القدس والمسجد الأقصى المبارك. Құдыстан және Mescid-i Әл-Ақсадан size сәлем. selam olsun. من جنين ونابلس والخليل ورام الله وطول كرم ومن كل قرية ومدينة ومخيم في الضفة الغربية. Halil'den ve Tul Kerem'den ve bütün kamplardan ve Kudüs'ten sizlere selam olsun. نعم نعم أيتها الأخوات أيها الأخوة. Evet değerli Құрметті kardeşlerim. бауырларым, نحن كفلسطينيين نتألم ونتوجع وقلوبنا مجروحة على الأحبة الذين فقدناهم في هذا العدوان الغاشم. Biz evet değerli біз kardeşlerim, палестиндықтар biz Filistinli olarak қайғы acı қасірет çekiyoruz ki шегудеміз. kaybettiğimiz Сүйіктілерімізден sevdiklerimiz insanlar айырылып için. жатырмыз. نعم نحن نتحسر على هذا الدمار والخراب الذي طال كل شيء جميل في قطاع غزة. Evet biz Ya, çok biz üzülüyoruz қатты ki қайғырудамыз. Gazze şehrindeki her Zalimдар şey hedef Газа alan bu қаласындағы zalimler. барлық нәрсені нысанаға إننا алып отыр. نتعرض لحرب إبادة جماعية شاملة في القطاع وفي الضفة وفي القدس Biz بهدف Palestina تصفية ісі قضيتنا үшін الوطنية. барлық Evet bizim жерде davamızı қырымға saptırmak için ұшырап жатырмыз. bütün yerde katliama uğruyoruz. كل ذلك نعم Bütün bunlara evet. ولكن بالرغم من ذلك بالرغم من كل ذلك فإن ثقتنا بحتمية الانتصار لم تتزعزع أبدا. Evet bütün Осының bunlara бәріне rağmen ama қарамастан zafere біз karşı жеңістен ешқашан бас hiç, тартпаймыз. sapmadık. وتمسكنا بحقوقنا الوطنية والدينية والسياسية لن يكون إلا أبديا. Ve her zaman dini haklarımız ve siyasi haklarımız ebedi bir şekilde kalacaktır. وصدورنا التي يملأها الإيمان بحب القدس والمسجد الأقصى لن تنكسر أبدا. Ve Kudüs Kudüs'e пен ve Mescid-i Әл-Ақса Aksa'ya olan мешітіне imanımız ve арналған sevgimiz hiçbir махаббатымыз şekilde ешқашан kırılmayacaktır. жойылмайды. وحتما سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا أعلام فلسطين فوق مساجد القدس ومآذن القدس وأسوار القدس وهي محررة من دنس هذا الاحتلال الغاشم. Ve muhakkaktır Сөзсіз yavrularımız біздің ya da çiçeklerimizden балаларымыз birisi
İsrail Gülaşkan işgalini bitirip urpağımız sonra bütün Kudüs'lerin İsrail'in camilerinde, şabulunu menalerinde toxtatıp, bayrağlarımızı daldıracaklardır. бүкіл Құддыстың мешіттерінде біздің байрағымызды желбіретеді. Bütün değerli Барлық Türk halkı қымбатты ve түрік hükümeti халқы мен في مثل үкіметі هذا اليوم وقبل 59 عاما في الأول من يناير عام 1965 1965 жылы 1 қаңтарда дәл أعلن бүгінгідей شهيدنا الراحل ياسر عرفات انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة. Şehidimiz Yasir Arafat, шахидimiz Ясир Filistin Арафат devrimini Палестина başlamıştır. көтерілісін бастаған еді. ومنذ ذلك الحين رفع شعارها بأنها ثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر. O günden bugüne Сол кезден sloganı бүгінге қалдырған söyledi ki, слоган devrim, zafer жеңіске kazanana жеткенге kadar, zafer дейін kazanana соғыс, kadar. жеңіске ولن жеткенге تتوقف дейін مسيرة соғыс. هذا الشعب نحو الحرية والاستقلال إلا بالنصر. Ve hiçbir şekilde Және ешқандай да vurmayacağız, себеппен davamıza тоқтап devam қалмаймыз. edeceğiz, ta zaferi Жеңіске kazanana kadar. жеткенше شعبنا لن күресеміз. يرحل. Bizim şabımız Velen bırakmayacak, yuhacir. Біз қоныс аудармаймыз. ve göç etmeyecektir. سيصمد ويقاوم وسيضمد جراحه ويمضي إلى الأمام وينتصر. Ve direnişe devam Қарсылық edecek, ve көрсетуді yarasını жалғастырамыз. devam edecek ta Жеңіске zaferi жеткенше kazanana kadar. күресеміз. وسيذهب نتنياهو جزار غزة وكل عصابته إلى مزابل التاريخ. Ve Netanyahu Адам katili ve өлтіруші bütün Нетаньяху мен çeteleri, басқа да tarihin çöplüğüne қылмыскерлер gidecektir. тарихтың شكرا للشعب қоқысына التركي айналады. الشقيق الذي يتوحد على حقوق شعبنا وقضيته العادلة. Bütün Türk halkına teşekkür Бүкіл ederim. түрік халқына Bizim рахмет konumuza ve айтамын. davamızda Біздің birleştiği için. ісімізде شكرا бізбен бірге للرئيس болғаныңыз رجب үшін. طيب أردوغان على مواقفه المتقدمة لنصرة شعبنا. Teşekkür ederiz Sayın Біздің Cumhurbaşkanımıza ісімізде her zaman бізді bizim ешқашан davamıza sahip тастамағаны çıktığı үшін için. республика президентіне алғыс айтамын. Desteğiniz için, Қолдағаныңыз duruşunuz үшін, için teşekkür ұстанымыңыз ederiz. үшін لكم على рахмет айтамыз. مشاعركم. Duygularınız için Көңіліңіз үшін teşekkür рахмет ederiz. айтамыз. شكرا لكم على غضبكم. Ve öfkeniz için teşekkür ederiz. حفظ الله شعبنا، حفظ الله غزة وأهلها، حفظ الله القدس وفلسطين، وحفظ الله تركيا وشعبها الشقيق، ودامت أخوتنا ومحبتنا إلى الأبد. Алла Газаны Allah Gazze'yi сақтасын. korusun ve Gazze Газа insanlarını, халқы мен Türkiye Түркия Cumhuriyeti'ni ve Республикасының, Türkiye Түркия halkını халқының ve sevgimizi daim махаббатын etsin. мәңгілік етсін. الرحمة للشهداء، Шәһитлерімізге рақым болсын. شهداء شعبنا وشهداء الجيش التركي البطل، Bizim şehitlerimiz Біздің ve sizin шәһиттеріміз бен şehitleriniz. сіздің шәһиттер والشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين والحلية للأسرى. عشتم والسلام عليكم ورحمة الله барлық وبركاته. дертімізге Yaralarınıza şifalar şifalar ve болсын. hepinize saygılar, Құрметпен, sevgiler. махаббатпен. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail Orta Doğu'dan defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail işbirlikçi Amerika